3 baş kozu satılат. Bağlarına gele turgan bolsa bu üçöydü 75 000 so'm. 25 000'den. Okey. Kozu şöyle. Sarayga girip ketişti. No, birinci turganı жашыраак kozu 4,5 ay 5 aylık. Narkılары озурасы сәл. Оғараны чоңыраак. Бойлор деле, кулактары деле ченелеген жок. Ну, примерно ошо. Наркы экөө 75 плюс, мыногусу 75ке чейин. Наркы экөөнүн кулагы где-то примерно 19, мыногу 18 да. Вот, акчаларды деле жөндү үчөө 75 000ге берем. Ургачы козулар. Мияктан деле көрүнөт экен.